trao thani somni pariat thotan ni kan lo thleng le ta tunlai chu India le Pakistan inkara boina lian taka chuak me ka ni kha indo thei mai din huna anding nge le ngala hei hi India mi pui chau ni lovin khovelin an thlir me ka Pakistan lam hian he thil thleng pahalgan smuna thil thleng kha chui chiang turin malak na ron kalpuya chui chian kan ngamani ti hialin an ron tang ve boka mara chu sipai le sipai in nor ton na chutianga indona chuak turata na in buat sayang mai hianin heram pani te hi tuna hianin borok tang takkar an mek ti chu kan hayom love tunruma hi chuanin India Pakistan lam thuthar omma se kan puang don lova Israel lam Middle East lama hianin tuthareng engemo oma India le Pakistan lam hi kan han puang deuh hleka Israel lam kan han in thla da san deuh hleka thil thleng thar lo om le nual maya kinzinga hi chuanin Israel lam thutharte Iran bompuak chungchang te kha update toite in kan han nei zok don ani ole kan lo hranwal to mai thei Iran a chuan bom chak tak mai na takin bom puak dur maya kha atran tira chun Israel hian Iran a bai tamayam ni ti kha mitam tak ngai dana ni hial manani maro chuan han zir chianga Israel beina kha lo ni lova Iran missile component pakhat China tanga an lak lu apuak ni in an soi hemi chungchang mang hian video bul han tran teang Iran a chuanin longchol na hmuna bom puak lian taka oma bom timayang thil puak rap lak tak mai thlenga khata khanin mi som ni pariat zet voin thleng hian thi anom to hliam then khatan thi bel boka thi zong hi som ni pariat zet an tling ta ni hetil hi China atanga missile man ro pakhatan lak chumi an stock chu apuak nia soyani Iran longchol mun poimo taka chuan bom puak wanga thi za chu som ni pariat an tling ta a mi sang khat chuang zet hliam an om te renga hemi chungchang hi nimin khan Iran thunei tu te chuan thu chiang an ron puanga Iran Islamic Revolutionary Guard Corps nena inzom mimal pakhat chuan China atangin missile fuel siamna atana man chi chemical alalut nia soyania hei hi apuak nge ni anem nge ani cholni jing khan Shahid Rajaei longchol muna kang mai lian takena chuak ani kha helicopter le thlona te chuan boruak atangin ke kang mai chuak hi thel mi tuminan beina sa hleya Iran Health Ministry chuan longchol mun hi Hormozgan province ami ani thu soin he kang mai hian mundang akan kailo na turin thei to pin na an thoka ma an la a chemical kang ani boxi wangin mai tuam na thachi hemi thel tura big taka siam face mask angchi vualo tan phei chuan thel ngam chi ani lo hei wang hian film khur takin mala ka ni reng bokani podcast tom office chuan state television nena thu chua siama hemi puak hi hazardous and chemical material storage depot ani thu soin chemical lawom angchi chumi da khom na storage depot ani thu soin regional emergency official te chuan container engemaw zat hi apuak ti an soi bokani New York Times chuan Iran IRGC nena inzom na nei mimal pakhat tu soyatar langa ven himna chungchang a harsat na thei wangin a hming hi tarlan sakani lova he puak ra phlak tak le an huwa kang meina se tak ti chuak thei hi sodium perchlorate ani thu soyani he compound hi missile atana man chi solid fuel siamna atan chumi man ropoi mo tak da khom na nia soyani he longchul hmuna hian mars thla khan chemical hi long atrangaron pur thlen ni in private security firm ambri chuan atar langa he fuel hi China atangin long pani in Irana hian an thiar lut ani ti ania January thla khan Financial Times chuan hemi chungchang hi lo report to ni Iran hian ang wangin nge he longchol na atang hian chemical hi ason chualo ti hi hriat thei alani lova abik takin kumsang hele som nia Beirut longchol na mun puaka pokhan hetengang chemical kai nei bokha lo puak to a kha ammonium nitrate ton zatel te meu kha puak ani kha khata phei kha chuanin mi zani zet an thing nge ya mi sang ruk chuang an lo hliam to bokani raplak takani mase Israel hian Iran missile site teranina industrial mixture manga solid fuel asiam na mun te chu ama deu khan nikumin bena khan na se takin lo suwa samsak to October thla Israel a Iran missile ka lu lian taka wang khanin Israel khana chanlet nan July industrial mixture manga solid fuel siamna an nuclear reactor atana tangkai tak mai solid fuel siamna angkha Israel chuan lo bom chiat saktowa
tunami hi chu China atang an lak lu thar le ania soyani Israel official pakhat tu soi tar langin Hebrai media te chuan helong cholna hmuna chiat na thlenga hian Israel in rol lo ti tarlan ani bok thonei tu te chuan helai province puma hian ni thum chung van tlang in an sundon sunnani puanani thu Iran state media te chuan an tar langa province khopui longcholna bula school le office zongzong te po thonei tu te chuan emergency malakna nena kai hnoi thila khar vek tur ni in an soibok helongchol mun hi Strait of Hormuz a omania khovel oil siam chuan oil de chuan mun nga thena mun khat chu helaya hian a kal tlang Strait of Hormuz a hian phur tlang ani helai puak thei thil rap lak tak bom puak tin soi maila he bom puak hi Iran foreign minister Abbas Araghchi le US special envoy Steve Witkoff ten India Oman nuclear in biakna avoi thumna atana an nei tran malo ka thlenga ni nge nuclear chungsanga in biakna dei ma hian Israel ti chetura thutiam tu Iran chuan Islamic Republican missile siam te chu in biakna hian off the agenda ni thu soya in biakna lampona ni thu soin Iran chuan a nuclear program chu amonam zong remna zonga kalpui ni tur thu soinon le a mase heram hian uranium enrichment level sang tak percent sang tak anei ngai to chuanin ral thomatan lo heng uranium level sang tak hi upgrade thei ni lo ni in mithiam te chuan an soya amonom zonga mang tur phei chuanin a uranium te hi 4% aya niama da angaya mase Iran hian 60% aya sang tuna hian nei loi si ani nichina bompuka khan an let le taila kilometer somnga pon lama tangpon helai puak ri hi a hriat mei al lian takina hnuwa chuanin aron trai dara abul hnai structure te po akang tel ni a hriat ania helai munan hatuk le helai chevela cheng mi somni pariat zetan thia mi sangte lan hliam tareng boka Iran ta na chiat na lian tak ani nge ni he bompok hi achak hle ni in an soya kilometer somnga vela hla po ari hi hriat thei ni thu first news agency ponatar langani he mun atlona Iran interior minister Iskandar Momeni chuan longchol muna helai thil thleng le a chevela hen bo rok po monom le to ti soin state television na thok te chuan helai muna long ina bungro ron phur le thon chua turang chi te container phur le custom clearance te po tran le to ani thu le na po pa ngai anga akal le to thuan soyani hilai Iran bompo ka wang hianin China khole tui mi pathum chuan hliam te na wan nei ni in China state broadcaster CCTV chuan atar lang Iran president Masoud Pezeshkian chuan bompo raplak tak tuar tu te alaina thu soin thil thlen dan choi chiang turin thu pe ka ti chuak to bok ni na soi United Arab Emirates chuan bompo chungchanga hian Iran nen lungrol takin man la don te soya Saudi Arabia point atorpui thu asoi bok Russia President Vladimir Putin chuan nunna chan le chiat na thleng chu poyati thu le Iran atorpui thu asoi ve bokani hethil thleng hi Israel in rol lo nia soyania amaro chu US le Iran in a nuclear deal in biakna atho thumna omana an nei don ma chi apuak ania hewang hianin ngai po athalo hle ni in media tam tak te chuan an tar lang thawani ole kan pong matlon lovin huthi te hian Israel bai hian ban san don lo an chol san don lo te renge ni hei tuna po Israel chu ballistic missile mangin nan beile ta Dead Sea bula Israel air defense te chuan an lo kap thla Yemen a Iran thlop huthi hel te chuan cholni jing khan Israel a ballistic missile an kap le a Israel ramatlen ma in tuipui thi Dead Sea a Israeli air defense ten an lo kap thla a he missile ka chua hi jing dar nga bor vel ani thu soin Dead Sea khotlang lam arava khopui bula he missile hi lo ka thla ka nia helai khopui le a chevela hianin ral khel dar warning siren ti ri ka ni huthi sipai thu pong tu ya hi shari chuan an nuwa Negev Thalera Nevatim Air Base chu huthi tanan tin zone ti soin helai Israeli Air Base poimo tak mai ram then omle helpol thang Iran hoi helpol then khatte a beina atana aron thlo chua tirna a indo thlona Israeli na thlo chua tirna mun le indo thlona enge moza ta dana mun Nevatim Air Base hi huthi te chuan voi doi lawan lo tin zone to amaro chu atum ram ballistic missile in a thlen ma in Israeli air defense ten an lo kap thla nia soyani
he pui khona thlenga hian thi le hliam chiat na lian report om lawa Israel simlam hun zau taka chuan warning siren ti rik ni in early alert warning ti chu ani bok hei hi mani khan kan puang to Israel security alert warning system anei thar le an man tharania chu missile run kal hianin warning siren ti rik thina nia amai ro chu warning siren ti rik ma hret hianin mobile application mangin warning siren ti rik ani don ti an mobile notification an dong vek to notification an don nu reilo te warning siren chu ti rik ani chaw to thina ni inrin ni jing khan hu thi te hian missile an kap boka he missile hian Nevatim air base hi an lo tin zone to boka Bir Saba area Israeli air defense ten an lo kap thla boka ni kha March ni som pariata IDF in Gaza Strip Hamas laka bei pui thlak na thar an kalpui le nu hian Yemen Houthi te hian Israel rama ballistic missile som ni chuang le drone eng mazat an kap lut Israel beinan ballistic missile som ni chuang le drone eng mazat an kap chuak ta der mai missile zinga azad ve chau hi Israel ram chunga lutin warning siren ti rik ania mi puite munhim lama sel tarate hantom manani hetila hian Israel le Gaza Hamas te in beina lakal zela Israel chuanin sipai pakhat le police pakhat chan IDF in bei pui thlak na thar kalpui turin in bot sai sau bok inrin ni chanu khan Gaza City sajaya venga Hamas nena anin beina Israel sipai pakhat le police officer pakhatan thi ni in Israeli thu chuana soya sipai thita hi captain Ido Volot ni in kumsom ni pakhat mi ni in 401st Armor Brigade 46 Battalion platoon commander ania Jerusalem lam chuakania police officer ming hi sergeant neta ijak khane ani in border police Yamas Kovat unit ho tuani IDF finance region masa chuan sajaya bei pui thlak na hianin Gaza chung ril kilometer khatlemeter zanga jeta thuka Israel sipai te hian tol luta Jerusalem Reserve Infantry Brigade sipai te le police Yamas unit member te chuan building pakhat hian bei bokani terror operative Hamas lam chuan an lo ambush thot maya Israel sipai te chuan tlaidar li le minute somli vela in kana thleng tian soya operative te nena anin kana hian Yamas officer hi athiani hemi nu hian Israel lama tangin chanchok tu sipai te tir ngalan nia ambush site hian sipai te lak chua tol kir tiran ni atir lama silai manga anin ka atanga minute som panga nuwa sipai Israel sipai motor Humvee pakhat chu RPG mangin Hamas ten an ron kap le ta hela hian sipai pakhat chu na takin a hliam bokani darkar khaddon nuwa chan chuan hathok tu zinga mi IDF teng engamazat chu sajaya operative an kalpuina hian RPG ka an nilea tenga hian RPG panga teng hi RPG panga vela ka ania heng zinga pakhat hian chumi zinga pakhat sipai pakhat volot chu athia sipai dang engamazat an hliam bokani chumi nu darkar khatnuwa Jerusalem Brigade cha 7007 Battalion Reserve panhi chu mun khata RPG le light arm ka na wangin an hliam bok IDF chuan sajaya area hian Gaza nena ram riba forzon ti zautumin malak na tharran kalpui lai me ka thlengani Gaza Strip chimlama Hamas nena in beina thlenga Israel sipai pali dang an hliam boka IDF chuan sipai hliam te hi silai muden fu awanga hliam ni nan soi sipai pakhat chu a hliam na deuh hleka pakhat chu adin hmuna that thuan soi hethil hi Philadelphia corridor ante Gaza le Egypt in rina chulai corridor thil thleng chu nia Rafah tel Sultan veng bula om ni in IDF chuan an sipai then khat chuan logistics supply mission an naya heta hian bei an ni thu hantar langani ole Israel le Hamas in beina halakal chho vezel boka tuna hian Israel lam anthile ta zo zawa Israel chuan be puithlak na lian zok kalpui tura anin bot sai thu hantar lang bokani ole khati chin kha tukin zinga ta na kan ngai thlak thei chu han le ta pot sela dam tein kan omanga tlai lama India le Pakistan thu thar engeng mothil thleng thar om le to chung te po chu kan puang le tura nga yela tin khovel thil thleng in dona thu thar berber te kan na puang chhozel tura nga yela he channel hi in lo ngai thlazel don nia